जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज आम खाइबार कौन अच्छे देखो उष्ण भात पनीर पनीर मलाई आलू भजा सका चकुली आलू भजा होता भजा टे रही था ଏବେ ଖାଲି ପନିର ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଦେହ ଭଲ ଜମା ଗାଁରେ ନଥିଲା ତାପରେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଖାଇଯାଉ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।